ایوار باش بنرین هجا ایرو ام ده برنامه که نو بگورن دور بگورن برنامه که نو دیگل رمان و کملگه ام بهورانه ام لسر ایرو لسر بحثا مدرنیته بکن مدرنیته چما لروجوای پیشی در کتیه هولی یا راستی او بابت مدرنیته و گلک برنامه نمی پیچی کن او یا خلق که ام دکارم بیجن کو ام حیا بری برنامه ما در حقا اتنیک بون، نتوی بون، ترک بون، کرد بون، ناسنام نتوی بون هن برنامه چکرن ما ام دیسا وگرن سر او بابتین خواه جبر کو او بابتین نگوهر بار یا برنامه رامان و کملگه هیا اللي ديجال وياشي ام دن بدكن تماين كو غريداي ب هر وها غريداي ب استكدن يا نصنما نتبون دولت بون كوملگه بونه يا راستي بري از دست بكم حواله كتمرا اوكك شانزيه بشكشي ب ايرونيك هنكي دبجه که ام بنرن تا او بحثا مدرنیته چوا به پروبلم می اساسی پروبلم می سرکه یا گرسی بونا پولیتیکا یا ما یا نتوه پروران گریبدی یا کردستانیان گریبدی از پر مرخ دکم یعنی پیچک تخوازه بیجه وکاکو گنگ شکرین نقاش کرین آخافتن سر مدرنیته نه زیده کاروبار می روزانه یا الکتوالی و یا سیاسیه از طبی از به ایرونیک از لیبگراندنی جبر کو یا راستی جیانا کردوریه جیانا انتلیکتوالی، جیانا سیاستی، چکرنا پارتی، چکرنا مدیا، چارپل مدیا امبیجن، آخافتنا ببیرنگی به کنفرانسان ده، آخافتن سر نتبه بون، ناسنامه بون، دولت بون، سرخه بون، کرداری ازنه و تشتین او تاب فنومنین بویرین دیاردین مدرن بونن از ذکرم بجم کو توگرا نتوی یا کرد سالین داویا سه سالا 19 بتایبتی او پروسسه که یا راستی مدرن بونه لی چه مخابر هم دوکا تیگه مدرن استا فلسفه دا استا سوسیولوژی دا استا زانیست سوسیال و سیاسی دا زیده سر نسکنیه لورا او تیگه وکا کو نه کاروبار میا نه علاقه بی زیده بمتنه وکا اوسا دیار کرن لورا از به بابت آخه دکم چند مجارا پیشین از پچک بحثا برسکو و زیده تر ست سال تی مناقشه کرن دوارگه سوسیولوژی ده چما
çima modernite peşi li Rojavayê derket ji têfamkirin ji vê pirsê têfamkirin ku yani weka bêjî satır arası bi Tirkî dibêjin yan bêjin di nava hevokê de em bêjin wateyekî pirsekê din ew çima rojhilat çima paşlema. Rojhilat çima ne modern bû, li rojhilatê çima modernîzasyon ango prosesa ku teqlîda modela Rojavayî derket holê ku ji aliyê xwe ve di nav komelgehên rojhilatê de pirsgirêkên girîftarî yani gelşeyên mezintir derxist holê. Lewra em ê piştê vê bernameyê di bernameyekê din de jî em ê çima rojhilat li paşlemaye û bi rastî modernbûn di karûbarê me yê siyasî û entelektûalî ya Kurda da tê çi manayê. Valla ez ji bo Kurdan giringekî pir mezin didim li ser vê axaftina yan jî em bêjin destpêkirina axaftina li ser modernîteyê di nav Kurda de ji ber ku ez bi vê hilvestê me ku rêgeha Kurdan, rêgeha siyaseta Kurd ya rastî avakirina pêkanîna komelgeha modern e, nûjen e. Ji ber ku komelgeha nûjen, komelgeha modern çawa ku em di bernameyekê din de ku tarîfa modernîteyê em ê tê bikin, em ê jê fam bikin ku avakirina komelgeha modern înşekirina netewê ye. Avakirina komelgeha modern çêkirina dewletê ye, sazkirina dewletê ye, damezrandina dewletê. Cîvatekî modern bê dewlet nikare em ê pê bibînin ku avakirina komelgeha modern avakirina take kesê mirovê hişaza ye. Ya ku berpirsyariya xwe zane, azadiya xwe zane û xwedî vê komelgehê de. Avakirina komelgeha modern, avakirina jiyana sosyal ya ku hukuk, adalet serdest e. Avakirina vî ye. Lewra bila binêrên hêja zêdet bala xwe bidin ser pirs û pirsgirêkên modernîteyê ji ber ku problema me ya esasî modernîte ye. Yani pir caran ez dibêjim problema Kurda ya girîngtir aniha di warê siyasî de prosesa ewkê de siyasî de û sosyolojîk de ya rastî problema asimilasyonê ye û asimilasyon jî weke problemekê zimanî tê gihiştin ji aliyê pir kesan ve lê ez îtiraza min heye li ser vê. Ya rastî em Kurd tên asimîle kirin ne ji ber ku Tirkî fêr dibin, ne ji ber ku Tirkî dipeyivin, ne ji ber ku Tirkî hîn dibin. Em tên asimîle kirin ji ber ku Tirkî zimanê Tirkî ji me re wek Tirkîtiyekê modern tê ku di navbera me ya veka nasname hiyerarşiyek çê dike. Min çend programên xwe de min vêya anî ziman ger tu zimanê Kurdî ne wek zimanekî modern û nûjen ya zimanê netewê neye ava kirin ez ê aniha piştê cümleya xwe ez ê çend dûbendiyan di navbera
komelgeha modern û konvansiyonel de çêkin ku ji bi diyarkirin ku işaretên diyardeyên modern û diyardeyên komelgeha gava ku hiyerarşiyek çêkî, hiyerarşi çuha modernîte bêguman vê hiyerarşiyê çêdike, tradisyon de veka êdin, veka ötekiya ve modernîteya dünyaya modern dimîne, lewra em bu divarê bajêr da, divarê roman da, divarê ziman da, divarê felsefeyê da, divarê zanîst da, divarê kültür da, divarê teknolojiyê de ji bo ku bi dünyayê bidin bistînin, eger zimanê me ne alavekî wer modern be, em ê bêguman bi zimanê Tirkî yan jî bi zimanê ku em pê dizanin, em pê ew bi vê dünyayê ve didin bistînin, lewra jî ya rastî vê çavê ew ziman me asîmîle dike. Ew ziman ne ji ber ku taybetmendiyên wî ji zimanê Kurdî etnik di asta etnik de başiştir e, xweşiktir e, rindtir e, birûmettir e, lewra me ew dike asîmîle dike. Na, me asîmîle dike ji ber ku em zimanê xwe diwarê modernîteyê de ya ku em bêjin rasyonalîteya dünyayê ye, rasyonalîteya cîhana me ya îro ye, em eger wê bikar neynin, eger em zimanê xwe di asta modernîte û rasyonalîteya cîhanî asta wî de bilind nekin, em jê zimanê xwe ji lehçebûnê ku ya rastî ew ka taybetmendiya jiyana tradisyonel ya civakî ye, em eger em ji wê astê bilind bikin, elbet em ê asîmîle bibin. Heya em jî ji dîsa asîmîle bin. Yani em ew kin ji ber ku ew hişmendî ji me re veka ji ya jiyana me ya etnîsteyê ew tir tê, veka di asta bilindtir tê. Lewra hevalno problema me problema modernîteyê ye. Yani vê meseleyê ew nekin modernîte xwe em di nava modernîte dijîn, xwe em bi dünya modern bê dünya modern rojekî bikin, jiyana xwe sosyal û entelektüel berdewam bikin, em pê fêr bûne, lê divê em problemên wî jî rexneyên li ser modernîteyê jî, modernîte çawa çêbûye, gelo îro nîqaşên di barê teoriyên sosyal de li ser modernîte çi ne, divê em ji wan haydar bin, divê agahdariya me ya baş ser wan hebe. Eger em baş wana bizanîbin, belkî partiyên me yê Kurdistanî ve çawa bibin girseyî, dibe ku em ê indirek bersiva vê pirsê jî vê problemê jî bidin. Belê hevalno min got ji ber ku îro ez aksenta min giraniyê ez ê deynim ser çima li Rojava derket holê modernîte. Aksenta min îro di vê bernameyê de ew e, di bernameyên bên de em ê pirsgirêkên din bipeyivin li ser modernîteyê. Çima li Ewropayê derket, çima li Rojavayê derket, ji bo ku rastî di sosyolojiyê de em bersiva ya bigerin ka çi ye, divê em digel Max Weberê Alman klasîk sosyolog ê ku vê pirsî berê sed û bîst sala, lê ewa îro îsal ya mirinavî ya sed sal e, 1920 de vefat kirîbû, ewa bûye sed sal, lê ew pirsa ku dabû di sosyolojî û zanîstên sosyal de, ya rastî ku veke ku berê sed sala
هي عيني شبهي بعين شدتي popülariteyi ناقشه کرن تي رخنه کرن و تي تصویب کرن کو گلک ولاتن روشلات بتایبتی ام دکارن نوان اولاتن كابن سوفيت وسوسياليست تانجي ايدي بحسبينن او وبرسكو بري سالة ماكس ويبر كريبو تشما لاكي لروجاوا كريب او باجيب ماي ياخا دسبيدك يعني بكاكو جيرا بكاكو دسبيكي پارادو چمال اروپا درکت جبر کو دبجه مدنیت چین مدنیت هندستان مدنیت سومران مدنیت مصر یا مدنیت اروپا دبلمنتر بو قلك تشتن نو انكو مروایتی بدس خستیه دنا وان مدنیتان در دکتولی وكلم وكا تكنيك وكا كاروبارن كابيتاليستي يا سرمایه‌داری شزانم هنر ده هر واریده ل دبي يعني جبوكو سبا زاروكن بيشروجي مرق بکن چما لوان درا در نکت و لأوروپای در کت هولی لبر آنها چند اوقابه جگویم استکاریبم اخافتن اخاب چک پیش بخم تیده کربم دوی چند تیگاهان بحثا چند تیگاهان بکم ده ماکس ویبر دا گاواکو پی وی پرسه برسوابه پرسه دیگره مذهب و دیر پر تشتکی پر مهمه فرق دنابرا مذهب و دیره ده که دیره کاتولیک و خریستیانیان و دبجکو مذهب بکا سکت مذهب هر وقت إسيانك رخنيك محلك لهمبر أو نيرين بيروس إكو دين سماوي دناو مدنيات مروة دا سردس بويا دمكو لدو مذهبا بالتايبتي لدو مذهبا بيشي يعني لدو مذهب خريستياني دا تحليل عندك اناليز عندك لغور وي اتوسا إكايا بروتستاني مذهب بروتستاني او اتيكايا يا راسيونال دنيوية كو بويا السبب بلكي يكش السبب اساسي لبر مناقشه هي هنكس دبيجن كو دبر نقاشه بماركسيه كنا ايكونومينا او ترى فاكتوركي اساسيه سركيه لغور وان كو ماكس ويبر دبيجا يا كولتوري يا جياني يا ديني جرينكتره لی یا راسته وبر داویا امریکا دا لسربان نقاشم رونایک ده و دبیجه کو ناقصد من چه آواینه او کو از رولا فاکتور اکونومیک لور او بکم یعنی وکاکو رد بکم نا شخوا فاکتورا اکونومیک جالی علم و سوسیال و حتیه هولی لی او کسیم کو گرانی ددن فاکتورا اکونومیک او تشتكي جبار شعبي خا وندادكن كور رولا
معنوی، عالیه دینی، عالیه کلتوری، گیانی رولکی پر گرینگه. روح يعني براستی دبي روحها كابيتاليزمي، روحها مودرنيتي، روحها أخلاق بروتستاني. باش قصدي تشيا دبي مسألة أو كذا، مسألة بروتستاني ده، أخلاق بروتستاني ده. جبوكو وبر براستي وين نيرينا خا توريك أو بكا، يعني أساس توريا خا باش خورد بكا دو قورامين تجهين دن داتينا أو جي از تكارم بجم وكا تشيلا برستي بكن بوريتاني ام دكارن يعني بكردي براستي وكا تشيلا برستي ويا بكن دبي دا اخلاق الدينداريه دا دو اوكن دو تيب دين تايبتي هنن د مساله تشيلا بوريتاني دا يك اوكو برجهوان برب في دنيايا كو امتدى دجينه دنيوينا يعني يمكن اذن دبي يا برانيه وان حتى لبر يا خريستياني جداتينا يعني خريستياني ب او كايسا وحتى كاثوليكان حتى بروتستانيه يعني حتى داما بروتستانيه دبلكو او دينانا اخلاقي واني او ايراسيونال نيراسيونال جبو في دنيايه جدر دنيايه يعني جبو اخرته يعني ام بجن او ديندارين كو تشيلا برستي بوريتانيه دكن نفسها او دكن نفس الكنترول دكن ودستخاج دولة مندين خشكاين دنياي ودك شينن او شرولواني دي جبو في دنياي تنه لي يكمن يكتا اخلاق الديني ابكو تو في دنياي يعني لغوربي دينك يعني اخلاق دين دفي دنياي دا في دنياي قبول ذكا وكا ارمانش بخا يعني ارمان دكي سركه دنيا بسرخه دفي بيجين ودفي مروف يعني روجين خاي للدنياي بمعنى باش كو عناية خودي سرخه بستينه دبي اوای بجی و دنیای قبول بکه او دنیا نتنه آرنایا وارگها گناهیا نتنه جیه که فانی یا کو مروف ایرو هیا سباتنه مروف دکاره دوی دنیای دا وکاکو چوا او صوفین دن جبو آخرت او دکن جبو دوی دنیای جی دکاره خیره بکه دوی دنیای دا دکاره خیره بکه و خوده جه راضی به یعنی رضایا خوده پیبستینه عنایت خوده پیبستینه چاوکو ام پیدزانن دین اسلامی دا گاوکو صوفیتی هیا صوفیتی yani بتشك د بوديزم داجي وسايا د كونفوشيزم داجي حيات جيكي وسايا يعني جبوكو تو قنش بجي بجنه بجي دبي دستخوا جوي دنيايا ريال دستخوا بشني وزيدا نكوي نوا دنياي بالتايبتي نكوي جيانا ايكونوميك وتجارت وبزرگاني وابتشتانا جبركو لغور اسلامي شخا قالك خطياني بيساندنجي او وارجها تجارتي وارجها بزرگانيه وارجها خرابونيه وارجها گناهباريه وارجها كوتدا او بطيبتي جالي
sosyolog berber İslami İbn Khaldun di sala 14 de per baş hatiye nivîsandin şuha de ew kêdajî yani de İslam'a peşinde heye ya devra peşinde heye. Tabii ku her çıkas rexnegir ez ê paşê di bernameyekê din de ez ê serviye bisekirim ki rexnegir gelek ev dikin ku na İslam dinekî ticari ye şuha Hazreti Muhammed Buxarî tacir bû bazirgan bû bazirganî kiriye lê elbet qesta veber jê tiştekî din e em ê bên serviya. Lê li ber du gotin ew tu dêgeh pir giring in yani Puritanê rûyê wê ber bi vê dinyayê û Puritanê rûyê wê axîrê. Yani tu gelo tu ji bo ahiretê kar dikî yan jê ji bo vê dinyaya. Li gor veber de etika ya dini ya protestantizmê de tigehek din heye ku ew jî veka em bêjin em çawa dikarin ya tercüme bikin em bêjin misyon yani misyona bawermend heye di vê dinyayê de Xwedê qedera wî bellî kiriye yani li gor bi taybetî li gor Kalvinîzmê Xwedê qedera wî bellî kiriye diyar kiriye insan di vê dinyayê de yan bi misyonekê bawermend baş vê bijî û ew ê cenneta xwe garantî bike yan jê ew heye ji xwe qedera wî hatiye tespît kirin yani qeder bellî ye yani du tişt hene du rêyê heye qederê insana ya ev qeder ji aliyê Xwedê we tespît bûye lê dibe ku em yani yekê Katolik dikare bêje ez nizanim yani ji aliyê Xwedê we çawa hatiye tespît kirin qedera min ez nizanim lê hatiye tespît kirin ji xwe tê zanîn lê protestan şîroveyek dike li vir ku pir giring e yani ya rica dikim yani baş bikin bidin pir giring e ji bo îzahkirina me îro rojava çima wisa belkî destpêka sekûlerizmê ji komelgeha rojava da çawa dest pê dike genezîsa wî yani di vir de tiştekî pir giring heye li vê şîroveyê de. Protestan Kalvinîst dibêje belê hatiye tespît kirin qedera min misyona min bellî ye diyar e lê ez zanim ew misyon çi ye eger ez ji bo vê dinyayê baş kar bikim ji bo însanan ji bo komelgehê fabrîqeyan çekim însanan ra alîkarî bidim dewlemendî û serveta xwe bi wan ra pay bikim ew bikim ji bo wan kar peyda bikim kargeha bikim ez zanim ku Xwedê wê ji min razî be ji ber ku Xwedê baş e Xwedê qenc e Xwedê başiya qenciya însana dixwaze însanê ku qenciyê dikin dixwaze lewra jî ez di vê dinyayê de dikarim bi kirinê xwe bi avakirinê xwe bi çêkirinê çapkirinê xwe ez dikarim înayata Xwedê bistînim werbikim îcar di vê roveyê de tiştek heye ku eger tu di nav komelgeha misilmantî de bibêjî ew ê bibêjin tu ji Xwedê ra şîrk datî yani tu xwe dikî şîrkê Xwedê ji ber ku tu nikarî tu mirovekî tu bawermendekî tu çawa dikarî bizanî Xwedê kîjanê bixwaze kîjanê naxwaze Xwedê ji înayeta xwe dide ser çi kar ser ne çi kar lewra ya rastî ev e ku em
خو دناوی کمالگاهی دا دناوی دنیای راستین دا راستین دنیا راستین شخوا جبو او که یا آخرت ده دوی دنیای ریال دا ام ترجیحان نکن ام نبیجن اوا باشه اوا خرابه لورا ام رونن دست خوا جبه گناهباری بکشینن مروه که پاقش کو علاقه بتشتکی تنیه تنه بندر روجین خوی آخرتی بنیرم به دعا و به لاوا به پرسکهیا جخوده اوه یعنی رولا باورمند کاره ببی آوایی لور tabi او نرین ایدی yani pişti 7 sala جعالی sosyologin İslami Müslümani pır rexne kirin mesela yek jwan Ali Şeriatiye li İranî li Türkiye jî di salê piştê salên şêstê jî aliyê hin sosyologan ve ew nêrîn hatiye rexne kirin lê bi taybetî anaha piştê rexneya oryantalizm ya Edward Said ku go ew rojavayî bi taybetî sosyologên klasîk ve bi xeletî bi şaş tesewwur kirine rastî ya ve ne ew rastiya dînê me jî rastiya komelgeha li Rojhilatçî cudatir e ji wan tesewuran bi rastî Dinav van velatan de peşi belki dikarin bejin peşi li Asya pişra jî vê daviye jî bi taybetî pir aktûel dinav welatên Ewropî welatên Araba İran li Türkiye heta em heyaciyekê cemaata Gülenî û heyaciyekê AKP jî û Erdogan jî di nav vê çerçeveyê de em dikarin behsî bînin ku ew وككو نا أحلقة إيكونوميك يا إسلامي جي دكارة جبو أواكرنا مودهي ببا فاكتور كي برغرينج وككو أوروبا هاتيه كرين لور تابع ناو دودلية دانا ku gelo ew yani ji aliyekê li wir vê têza veberê qebûl dikin ji ber ku veber roleke girîng dide dîn yani ne temamî bi xristiyanî jî be lê dîna protestantîzmê lê ew ji bigumanin ku hemîn prosesa sekülarizasyonê piştê vê nêrîna û rola protestantî di komelgeha Rojava de dest pê kir hemîn tişt di nav komelgehên İslamî de jî were holê ango ew sekülarizma ku êdî li vir girînge binêvî em xêz bikin ku bi vê nêrîna bawermendê protestanî ya rastî dêr û papaz û kêşe ji holê radibin ji navberê radibin yani bawermendê protestanî dibêje di navbera min û xwedê de ez kesekê tiştekê navgînekê din naxwazim ew problema minê takekesiye ya bixwe ez bi xwedê re bi çi rengî bi çi awayî ez didim distînim di nav têkiliyê de me ew îşê min bixwe ye baweriya min bixwe ye lewra ji min re dêr û kêşe û kesên dîndarê ku navbera me de weka ku xwe wek pirek ew dikin tesewwur dikin ew ji min re nelazim e ji vir ew tabii gava ku takekes yani takekesî bawermendê takekes ya rastî
گاوا کو بوی آوایی خو او دیکه کردار و گاوه یعنی پیوستی نتنی دیر و کشه پیوستی به جماعت جینامی yani cemaat dini jinami yani ew bi xwe dikare bi xwedê re bidebistîne û problema vî êdî ya rastî çawa ku di lîteratûra zanîstê sosyal de tê gotin êdî têkiliya bawermend û psikolojîze dibe yani di navbera şexsî ya bawermend hevkê ya rastî komelgehên rojhilatî êku behsa modernîteyê dikin modernîteya alternatîv modernîteya nerojavayî taybetî van salên de 20 salên daviyê qesda wan jê bêtir ew e di komelgeha îslamî de sekülerizasyon nabe nemümküne komelgeha İslami komelgeha cemaatiye yani bawermendî bê cemaatî nabe tenê bawermend kare digel cemaatê we bibe bawermend û xwe nîşan bide ku bawermend e û sosyalizasyona wî weke bawermend bi vî şiklî tenê ew dibe lewra ji aliyekê yani ew nêrîna veber li ser dînê protestanî bi xaşa wan diçe ku modernîte dikare bi dîn li hev be bi aştî nav hev de lê ji aliyê din ku di prosesa modern bûnê de sekülerizasyon encam daye bi vê konsepta bawermendê encam daye sekülerizasyon çêbûye dîn jî holêra bûye dîn jî rola wî di nav komelgeh de nemaye di nav devletê de nemaye yani ne tenê sekülerizasyon ya em bêjin layıqî jî yani ji aliyê êdî devletê de jî êdî dîn ne faktoreke lewra rexne dikin vê bî hemû ew civatên belatên ku em dibêjin İslam yan jî konfüçyanî diwan di nav wan de bilind bû ew bû yani ew kewanî sereke ez karim bêjim yani argümana wanî esasa wanî sereke ew e ku naxwazin dema ku modern dibin sekülerizasyon di nav komelgeha wan de rû bide ew rola ku li Ewropa hatiye lêstiye rolekê wisa bilêze niha em bên vegerin ser têza veber çima li ewkê derketiye bêguman min got ku dibêje rola ewkeye lê elbet ew rol divê mirov gava ku bifikire divê di nav em bêjin silsileyek zincîreyek guhartinên ku di nav îroka sosyal ya rojavayê de çê dibe weka Rönesans weka ronîbûnê me bernameyekê çêkirîbû weka pêşketina ilim û teknolojî û bi taybetî yani ew dema ku em behsa Descartes dikin gava ku dibêje eqlê mirov êdî navenda her tiştiyê navenda evkê navenda çêkirina jiyana sosyal e bêguman ew kultura mezhebî ya protestantî ehlaka protestantî ji aliyekê ve di vê kontekstê de di vê çarçoveyê de pêş dikeve lê Weber bi vê xwe bi sînor nake Weber diçe dema çêbûna dînên semavî yani di sê sala navbera sê sala
بري زايني سسالة حفت وبشتي زايني سسالة حفت يعني ام بيجن نوبرا 1400 ساله ده د ليتراتوري دا جيرا دي بيجن اكسيال اتش كود دما فيادا يا او دنيا كو اميروتي دا ديجين وكا دينن بيروس يا يك خدایی انکو خودی پیامبرین گرینگن بهزن و بعد دچوی اوکی دچوی دمه دناو وان دینانده دینن سماویده دینن یک خدایی ده اوکی کشیده که یعنی مقایسه کشیده که او دینن کود بجه زیدتر به پیغمبرین بهز او کاریزماتیک دی بجه بهز کو دبجن کو خوده مقتدر هر تشتیه او یا راستی به دناو باورمندان ده او ککتر دکبه یعنی باورمندان ده سکپتیزم گمانک در دکبه هولی کو دجانا روزانا ده تست دکن یعنی خوده گلو مقتدری دجانا روزانا ده او تست دکن کو دبینن کو یا خوده مقتدری هر تشنیه yani ev peygamber ji muktediri her tiştini zanen ev kitabın piroji usaya yani lever mesela ji Budizmi ji Zerdüştiye ji Konfüçyanizmi ji Şintoizmi ji din taybeti ya Japoniya mesela bername kedin de taybeti de ser ya bisekinin ku per gringe ji bo me kurdaji لور تتن کو فرق دخنا و برابان دین سماوی ده و دبجه کو او دین کو دبجن مقتدر خدا مقتدر هر تشتیه دور ده گمان در کتیه او شخا او مذهبین سکتین کو در دکمن ده اساسا بیاده دوی کنتکسی ده در دکمن ولی yani وکا کو بجه لگور او که عقلی دچن یعنی لگور عقلی پاشه امی ببینین کو یا راستی دما کو از ببی لبر اخافتنا خا او دکم گری بدم جبر کو از ببینم رجی دبجه کو پرسنن از و پرسا رجا بکم بینن لی از ببی گوتنه او بکم کو گوتنه بگرم کو او اساسا کو Weber le digere ku rasyonalizme yani ev keda hed dema ku genezisa dinin tek khudayî de gava ku ew dibêjin ku Xwedê muktedîrê her tiştê ye jê weka ku makek weka ku kontekstek çê dibe ku مرov dünyevî be dünyevîtî jî mirovê rasyonaltir dike em bi vê babetê em ê di hefta bê de em ê berdewam bikin lê ez niha rica dikim ku pirs evin Belê ew pirsekî pir giring e ez spas dikim ez dixwazim dema ku di babeta li ser modernîteya Kurd û ew bikim bipeyvim bêtir bi hûrgilî ser bisekînim lê aniha tiştê ku dixwazim bibêjim ku em di nav bi rastî hem di jiyana tradisyonal hem di jiyana modern mixabin hem jî di dema postmodern ku ez veka demekî cuda nanêrim ew weka rexneya modernîteyê dibînim ew ne weka medeniyeteke din e modernîte bêguman medeniyeteke weka dema tradisyonalizmê lê min demekî raporek hebû li konferansekê de min ew dikir ku nasname û netewebûna û komelgeha Kurd
ya rastî di demên gelek demên sosyal cuda yani tradisyonelî modernîte û postmodernîteyê de digel hev têleke hev û di hundirê hev de dijîn lewra jî ew me pir cara şaş dike em ya rastî jiyana me resen jiyana me esas sereke kîjane pir cara ji ber van prosesan em nikarin li xwe vegerin xwe bin yani ew rolekî pir girîng divî derîstin. Belê yani ew ji modernîteyê tu dikarî bêjî eger modernîte felsefîk veka veqetîna subje kirdar vêdavî xoşengî ez jê re dibêjim kirdar subje özne ji nesneyê be objeyê be bêguman gava ku Sokrat ku berî her tiştê xwe nas bikin xwe zanîn yan jî çawa ku divê hejmara davî ya Le Monde dîplomatîk Kurd de min meqaleyekê nivîsiye hê di berê 2500 sal di nav medeniyeta Kurd û Îraniyê de Îraniyan de ew babet ew têgeha xoşengha heye ku ya rastî weka Tirkiye ez bêjim özbenlik, özne, kendîlik tê ew kirin tê dikare mirov dikare wa tercüme bike ew heye lê rastî ew nêrînên fikrên ku ji modernîteyê re bûne kokên fikrî ji xwe Weber jî viya dixwaze ew bike dibêje ku yani ev ya modernîte ne îdeolojiyeke ne demekê ji xwe ber wisa çêbûye weka kapîtalîzmê weka evkê kokên vî dîrokî hene di warê ekonomî de ticaretê de di warê sosyal de di warê bawermendiyê de yani evkê de û di warê fikir û ramanê de mirov dikare viya weka zincîre hesêb bike ku her weqt ku aksent giranî li ser öznebûna însanê özneyê yani subjektibûna însanê tê axaftin mirov dikare bêje ku li ser pêşeroja modernîteyê tê axaftin ji ber ku modernîte li ser esasa özne û hişmendiya take kesê azad tê holê. Belê ew babeteke pir xweş e lê babete ku em dema ku li ser modernîteyê bi xwe bipeyvin aniha em dibêjin çima li ewkê derket dema modernîteyê bi xwe bikin bi taybetî di rexneya modernîteyê de ez dixwazim tiştekî bêjim wextê me zêde tune ye lê dixwazim bi çend cümleyan tiştekî bêjim yani biya min ew ku modernîteya Rojavayê li sê salê 19 û 20 de ya klasîk modernîte rexne dikin weka ekola Frankfurt ya Adorno Horkheimer falan Habermas ya rastî heqê wan heye ku modernîte ji rê derketiye ji rêgeha xwe derketiye genezîsa modernîteyê de du tiştên esasî heye yek eqlê mirovê take kesê azad ya din jî nasnameya kolektif e ku em jê re dibêjin nasname subjeya özneya digel mirovê azad ya komelgeha modernîteyê ye lê di sê sala 19 û 20 de bi rastî ji rêgehê xwe yî genezîsa xwe derket û li ser esasa netewebûnê zêdetir rola takekes hate wenda kirin dema ku ew pîvan ew mezîn ew denge
ew hem ahengî di navbera takekesê azad û netewebûnê de komelgehbûnê de kolektif bûnê de tê xira kirin yan faşîzmê derkeve yan jî anarşî kaosa ya takekesan derkeve. Misyona esasîn ya modernîteyê de ya rastî hem azadiya mirov heye hem jî komelge heye. Mirov ji ber ku nikare azadiya xwe takekesbûna xwe di komelgehê de garantî bike heya ku komelge yani di jiyanê de nikare garantî bike heya ku bi rastî komelgeheke modern ya kolektif di saya netebe di saya devleta hukuk di saya dem û dezgehan nehatibe înşkirin. Di jiyanekê kaosê de takekes azadiya takekes tuneye û di jiyana bê azadiya takekes de jî neteweyeke demokratîk, neteweyeke komelgeheke demokratîk tuneye. Belê ew pirs gelek em ser bipeyvin ez nizanim çend bername vê berdewam bike. Ez îro xilas bikim ji ber ku çawa ez dibêjim ji ya min baştir bernameyek ders pê dike piştê ya min serê ve êşand hûn serê xwe ew bikin pêrekçek terapî bikin bi roza bername roza û piştê vê jî ji xwe bi Elî Fikrî û Mehdî ra hûn ê ji xwe dikarin kêfê bikin. Serseran serçavan û heta duşema bê ez ji we re dibêjim bi xatirê ve ji çarpel medyayê veneqetin.